Hey guys, this is your guy Paul, and this is the other episode. Haya, should you buy a house or should you build? My simple answer is depends. Na unataka nyumba ya nini? Kama unataka nyumba yako ya kuishi yenye si ya biashara, kaidre build. Wachana na kubuy. Just build. Haya, not unless there are special cases. Not unless you are buying an apartment, probably in places like Kilimani. Hizo nyumba zinajengwa na Chinese. Hiyo Gong Road, unaona hizo zinajengwa na Chinese, hizo ma apartment. If you are buying an apartment in such a place, that apartment has the potential of being commercial. Unaweza weka Airbnb. You can decide you buy a plot there, you buy an apartment there, probably 1 bedroom, 2 bedroom, maybe it's around 7 million. You can decide to buy a plot there. An apartment. Then go rent. So, hii pesa unapata hapa kwa BNB, you use that money to pay your rent and to feed you. So, that one is okay. That is commercial purposes. But, sijui unaenda unanunua shamba, unanunua nyumba sijui Roiro, sijui Kitengera, sijui Rongai, I don't know where, Kenyatta Road. Niliona zingine huko watu wanauziwa 3 bedroom bungalow at 5 million. Are you out of your mind? Wewe, are you okay? Are you okay? Do you know what 5 million can do? This is the irony. Hizo nyumba juu I went there personally. I don't talk of stories. I do my own research. I went there. Plot size is 40 by 60. The best you can do is to park 1 car inside. Ukijaribu sana gari moja na kadudu ka Suzuki Alto kadogo. That's the best you can do. Na watoto hatapata space ya kuchezea. Nikuulize, why are you spending 5 million in such a tiny place? Na sasa tunanunua town huko Kilimani. Please don't do that. Don't do that. Go to places like Kitengera. Kitengera shamba ni cheap. You can get ready to build plots at 1 million. Even at 900. Eda huko Acacia, eda huko Kitengera Acacia. Acacia saa hii inawekwa iko na tamak, na penye tamak haijafika inawekwa. Eda huko Acacia. You'll get a whole 50 by 100 at even 900, even 800. Yeah? Eda ununue plot mbili hapo. Buy a quarter. Why are you building nyumba ya kujengea familia yako on 50 by 100 plot? On 40 by 80 plot, 40 by 60 plot. Why are you doing that? Don't you foresee the future? The growth, your family. What if you need more space? Kwa nini haufanyi hizo hesabu? Kenya is still big. We have land in Kenya. Hatujafika kiwango kama huko Vienna. Ni Vienna ama kunaitwa aje? Huko kwenye shamba ni kidogo. We still have land in Kitengela. Kuja Kitengela, get yourself a quota. Quota should be the bare minimum. Sasa kama wewe hujajenga kwa quota should be the bare minimum. Not unless now you are too much constrained. Ama constricted by, is it constricted or constrained by your budget? That way ni sawa. But if you can afford, get yourself a quarter, 2 plots, 50 by 100. Na utapata wapi? Kitengela yuko hata za so 8 ziko. Bana. Haya, kujenga nyumba ya 3 bedroom, standard 3 bedroom, bungalow. It will cost you around 3 million. Or let's say, give it 3 million with proper finishing. 3 million. My engineers, maybe you can correct me there. Mimi sijengangi manyumba. It's just an estimate, rough estimate. Haya. 3 million, you get yourself a whole quarter. Quarter of a plot in Kitengela is probably 2 million. Okay? Haya. 2 million plus 3 million. You have 5 million. You'll have a 3 or 4 bedroom bungalow na plot ya quarter at that 5 million. Lakini naona mkiuziwa bungalows at 6.7 sijui wapi. At 7 million, at 8 million. Sure, hata hii Kitengera by the way shamelessly. Unajua nimeona watu wanauziwa bungalow Kitengera the 3 bedroom at 7 million honestly. Na nikaploti ka 50 by 100. Nunua plot mbili at 2 million total. Jenga 4 bedroom bungalow at 3 or 3.5 million.
The remaining money enda ununue ka premium ama ka Corolla, ka small Toyota car that is reliable and it will serve you. Itakuwa inakutoa Kitengela inakupeleka kazini na anywhere else you want to go. Anyway, nimemaliza hiyo maneno. Wewe kama unataka shamba kujia, nitakuuzia shamba. Kama hautaki, wewe enda uweke pesa yako huko kwa money market. Kwa unapata hiyo 200 yenye mnaambiwa.